wewe wakoze umuntu nawe yawe ese iyo fu nariye wowe yavuye iyo fu zumpa uhora unucurira we izivahe hatari umuntu bw'Imana wowe uribona abanyamerika ngo titukuza uri mu nkambi wowe tuvuga aba diaspora bari bajwigira batagaga n'ikirato ariko yagera ari akamasara none Imana saro arayidatungira umuntu none nibashaka bazafunge dosiye mugumi hano muzobaho none none nagitse ikibazo ngere Kenya uko bakabaye barabizi nshaka kumafishe menshi muri kesha nabwijanto wagera muri 2 nande yarango kwa Muzuri mveyo ari undi bitango Joseph kunguko barantegereje none bintu bimbana ndatse na amafuta menshi niki shabaye nono kama afisha yabaye menshi Bwana sifiwe kuwa gatatu bashize mu dutatu ari na amafuta nono Bwana deadline kiriki Jevoni wanje fite deadline Diane wanje fite deadline kiriki fite deadline twese mwisi tituri imisozi tituri inzuzi hari igihe bizoshira ubu nushaka ngo wereke ngo uri umuhanuzi ukamusara ntutukicita telefone hari igihe bizorangira uzohanurira mumva uzi gusiga akabebe agahinja nimba ari ikintu kigoye no gusiga uruhinja mama we umusiga ariko uruhinja nuko ndarukumbura kuko ndagwimagine kibaza uko rumeze menye ko karakana we ntabana ugira ese umwana wawe umbwira ngo karakana akanzobera bishop muri Ruzaka kandi bazoyamena vuba ko ndayumva amavuta bazoyamena vuba nanone kiba kibi hari amadini yavutse kubwo kunyaga abazungu ngo mfite abana bimfuza kamaze twese kamadufotora ngo kaci ifoto imwe yamara kamasendinga bakoze $10 akabika cyo si idini mwaje kukwiba abantu mwaje kunyaga abantu nimba kiriki dore amaboko ari ku mubiri umwe nimba azamagondama tuza amaroje mugira turayaza Bwana sifiwe hano muri Kenya ubona teresi hano nazamuto Kenya yose na online nizamu tuvuga ibyo twakoze umukobwa hano na tese wa Nairobi kamubwira ngo uzonsure zamura akaboko ariko sinaje kubakubitisha amavuta nta mafishe yasohotse none nje nyafite muri telefone sinaje kubiyemeraho ariko nibizabaye nyine rero ndashimira Felix n'umunyabwenge pe je sinja kuvuga ubutumwa sigaye nkunda n'ubuta nkoroga cyane mu mutwe Bwana sifiwe ubutumwa mbwira kamwe shoboye ntahe nuko nubwo butumwa n'aba Felix ka musore tagawa bazavuga ubutumwa tuzaho turi codinga ku kamera yaraje Bwana sifiwe kamvuge amashimwe ariko ntago ari ubutumwa bwiza ni ibyo mu kugira ngo mwishime nyine ariko ndashimana yuko Merci yantumiye ubundi nje nazanywe na Rushika hano Rushika twarabanye Kigali yarafite ngo live recording uzuririmba Rushi wasariri ngira ngo ni imikino ayo ni amapade kera sha
Bwana sifiwe. Ngira ngo ni imikino. Mu mwanya mutoya yohereza itiki. Mvugana n'abacu iyi tike y'abandi no ijya. No bankosheje kabisa. Bwana sifiwe. Kuri Felix yatubwirije ngerageza kuba imfura. Namanza uzi gusiga akabebe agahinja. Nimba ari ikintu kigoye no gusiga uruhinja. Mama we umusiga ariko uruhinja nuko ndarukumbura kuko ndagwimagina kibaza uko rumeze. Bwana sifiwe. Zarangiye uyangane pa n'amatike yabonetse keri ibiza nuko noneho arambwira ngo mbone yohereje iti kandi tari nkeya pe 2020 za hano. Ndavuga ati kuko ari n'izindi gahunda nkeneye gukora Kenya ndamwemerera kuko niyemeje gushigikira buri muntu wese n'uyu mwana Messi ko yambwiye bambabazi uwo mutima wo gushigikira na Paul ariko nabonye ari hejuru nanje ndawugira shigikira rushika birarangira baramwe ngo mbwirize ndavuga ngo naje kubabwira ko twese tuzopfa nuko navuze ko bambwiye niko navuze barambwiye ngo biri kuri YouTube twese kurumva gapa reka dutuze. Bwana sifiwe. Niko navuze kuko niko Imana yanyo. Okay, muri no unari kuvuga ngo ubutumwa bwase muri iki gihe nanje nibwo butumwa mfite ni nabwo ngiye kubabwira. Nuko kabaganza mbona ari kanze nura wita ngo nimba ari wiri ngo burabishe bubihe tibubihe ariko ga hari deadline ya buri muntu kuko basiga babo ni imyaka 90 twese aho ugire vewiti we diaspora ugira amazoma nabonye ngo n'amaprote ugira icukora cyose uzopfa icoco uzurugendana umenye ko ari umuturanyi wawe. Impamvu nabivuze kwari ugushima ko rushika ari gukora iciwe mu gihe ciwe. Bwana sifiwe. Merci karakora igihe ciwe. Uno mwana Click Media umuntu mwibwisha nanje ndi uko ariko nanje muzombika mu posting igihe canje ndikigera ako gaciye rero nico cyacanzanye ariko Merci arambwira ngo zomwitabe ndabati ndi muri Kenya si kibazo none nagitse kibazo ngere Kenya uko bakabaye barabizi nshaka kumafishe menshi muri kesha nabwijanto wagera muri 2 nandi yarango kwa Muzuri mveyo ari undi bitango Joseph kunguko barantegereje ntono bintu bimbana ndatse na mafuta menshi niki shabaye nono kama afisha yabaye menshi. Bwana sifiwe. Kuwa gatatu bashize mu dutatu ahe na mafuta nono Bwana sifiwe. Nibs uku wow nari nsohotse ariko pastor arambwira ngo unyubahe kuko naje Messi aririmba numvaga bihagije kugira ngo nje muri iryo kanisa rindi arambwira ngo nyubahe kuko nawe yaranyitavye mu kabiri kuko kuba mushumba ndamwubaha Imana yabwe icubahiro ariko sinaje kubakubitisha amavuta nta mafishe yasohotse none nje nyafite muri telefone sinaje kubiyemeraho ariko nibizabaye nyine. Rero ndashimira Felix n'umunyabwenge pe je sinja kuvuga ubutumwa sigaye nkunda n'ubuta nkoroga cyane mu mutwe. Bwana sifiwe. Sigaye nkunda ubutumwa mbwira kamwe nshoboye ntahe nuko nubwo butumwa n'aba Felix ka musore tagawa bazavuga ubutumwa
tuzaho turi kodinga ku kamera yaraje kugira ngo umutagende yuze gakujya nakuvuga ngo ndabifata singaho yarayoboye kera bamubwiye ngo gera mbarara uzana ifu rero njewe ndavuga kantu gake kandimo nitumara dutarame. Bwana sifiwe. Ndashimana ko yanyubakiye umugore namukuye muri Kenya. Imana ihabwe icubahiro. Sinageza za ndi umuntu nanutse ujwigiriye. Murebe. Ni murebe. Ndi umuntu naje ugenda namashimwe kabisa. Impa mwana narabyishimiye. Paye Pole Bizimana. Kufusha mama wawe njenda niwe nsigaranye. Nzabona napfa sinzi yo nzerekera. Nubwo navuze ngo topic ni urupfu. Ari kiziza guki. Umurukamo waka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Rero Pole kabisa. Pole nama numva mbabaye pe. Ngareka tugaruke vuga ikindi mo nitumara bare kuri gitaramo. Merci courage nawe kurakora icimana yagushire kwisi. Ngareka twumvikane. Kurakora icimana yagushire kwisi. Hari igihe nawe uzimugwa ukayivamo kabandi. Kabama gufuri naje kirikiko ko ndakora icimana nawe Felix. Ari amafraze yose yegeranye uyatange yose ashiri kuko ari deadline. Hari deadline ya Felix. Hari deadline ya bishop bose, hari deadline ya president bose, hari deadline. Rero umuntu agomba gukora ikintu kimurimo. Rero papa gisutambuka, Trezor utambuke, umukobwa uzi kurimba soprano atambuke. Dukorana iminota mikeya mvuga ikindi mo umuntu uzi gusoma nasome Matayo ibice 6 umurongo wa mbere. Nakumvuga nimara dusirimbe. Umuntu bamwe uzi gusoma wa mama bamwe mikoro. Matayo ibice 6 umurongo wa mbere. Yes. Irindi ryo sindi soma ndarivuga ko ndarizi. Yes. Ninde uzi gusoma bamwe mikoro? Yes. Imushiri. Haravuze ngo mwirinde timugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe. Kuko nimugira mutyo ari nta gororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo woweho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icuko iburyo gukora. Ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Mukubita ijambo ry'Imana. Amen. Nibyo. Ko nditoza muri no minsi kutavuga ico nzokora. Kera ndageza ngendera mu kavuyo bakanshimuta. Kama ntanga amafaranga banyishuza nkayabura. Rero ko ndabyitoza. Bwana sifiwe. Abantu batanze muze kuyahigura. Nanje nigera Kigali tubizo wa yampemze. Urumwe nzamwa 50 kuko gushigikira ivuga butumwa. Ubwo biransaba gushira indirimbo nyinshi YouTube impasareri. No nakandi kajya ngo Yesu yakiriye ka Yesu. Mwirinde. 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 Bwana sifiwe. Mwirinde. Ama ministeri yose hano mwirinde, abarevera mwirinde, buri muntu wese muri domaine y'Imana yamushije kwitse mwirinde. Gukorera amaso. Mwirinde gukora ibyiza imbere y'abantu kugira ngo bagire gute babashime. Mwirinde. Yo step tuyirenge. Bwana sifiwe. Hallelujah. Mwirinde. Mwirinde
unyanarize cyangwa ureka, ariko ndakubwiye ngo mwirinde. Kandi Bibiliya si ya mama, ni ya mama. Ni nibizo yanditse, ni Rutera wapfuye. None mwirinde bantu bakayore, mwirinde. Abantu basiga bagwanira amakoro ngo nanje ndashinga ijyanje. Wabivuze kabisa. Umuntu asigaye akora umuhamagara atagira ngo nanje ndabarefera. Mwirinde ntimukaza mukora ibyiza, tukaza uririmba kugira ngo shango tugufelicite ngo mukanye ngo shango no voice yajya bonge ngo bongo warutumaze. Mwirinde. Bamwe baje gushakira abagore kuri kamera, bande baje gushakira abagabo kuri kamera, mufotore. Hari umwe kwigeze gusirimbana ngo nyegera ngo nanje ngaragare muri force ko ndabyibuka ngo nyegere wa, kandi yaje kugakata nyine arohereza ngo wambonye. Mwirinde ikintu impamvu umusaruro wabuze, impamvu amavuta yabuze, tukikora ari Yesu dukoresheje. Sete yaratubwiye ngo ntago agakiza ari ukubivuga, agakiza urakaba. Bona kuri ibivugwa urabiba. Twese hano turivuga neza, ni na Vonda arasingira mikoro avuga ibindi, ariko se uribyo uri umushumba ndabyemera, ariko se urakijijwe? Uziko naje gusanga abashumba batakijijwe. Natangara pe, kuko Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mirimo no ku mbuto zabo. None harabonje inzi batanyirimo kandi bafite amakoro. Muri rimzi ni ikirangirira, ariko dufite record ziwita imwe zibiri zitatu zine. Iyo ni impano atagaragakiza. Bwana sifiwe. Haleluya. Topic yanje kirumvikana cyane. Ndayihuza n'urupfu mu kanya timugira ikibazo. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndasoje kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagira gute, muzagororerwa. Ahubwo mugira ubuntu, ntukavuze ihembe, nugira icu nk'uno mwana duhaye itike kuja iwabo, mutuze. No mwana arishoboye, uriyagira umugore muri Amerika, so umuntu uza gusabiza ifaranga no muri Kenya. Bwana sifiwe. Amen. Gukakira ikingo nitwe ngo bwaje gusabira izino, umugisha wanyu ubaye bure neza. Bwana sifiwe. Amen. Ahubwo nugira icukora, nugira umuntu utunze mu nzu ngo karakana ngo nijugwa kuje, wewe wokuza umuntu, nawe yawe. Ese iyo funariye wewe yavuye. Iyo fuzumpa uhora unucurira we izivahi, atari umuntu bw'Imana wowe uyibona. Abanyamerika ngo titukuza uri mu nkambi wowe. Tuvuga aba diaspora babajwigira batagaga n'ikirato, ariko yagera ari akamasara. Nta mu diaspora unkanga tibikunda uteze. Simzibushe je nashatse Afrika simeze neza. None Imana saro arayidatungira umuntu. None nibashaka bazafunge dosiye mugumi hano muzobaho. None numira gusa kandangiza matangazo wanje ngende. Bwana sifiwe. Mwirinde nugira ico nkuko Paul atubwiriye neza abantu bakabona itike, wigende wemera ngo wowe Paul wowe ohesha abantu ifaranga. Paul wowe no uri n'imfubyi ga mama yagiye. Paul wowe woherekeza abantu. Paul uteze. Bwana sifiwe. Amen. Turi imbaraga za Paul, hari twe yirata ntiyirate Paul.
kandi ni Imana yaguhaye iyo mpano yo kubikora, ntago ari Paul bishobora. Bona sifiwe. Muraritahana ibyo byo ndabizi, rirabacengera, wiyunamishe ushate usome, muraritahana kuko amavuta yaryo Imana yari impaye, urinde ugitambika. Patron, turebane hano, tuba mu gice kimwe c'abayumbe, turebane. Oya wari washakuje nkeneye turebane, mureke kuganira. Bwana sifiwe. Amen. Tukazuvuze ihembe imbere yawe nkuko injyajya. Donc mani magambo nimba uzuranguriro maze kugira umuntu neza uri injyajya, kuko bana baravuze ngo nkuko injyajya zibikora. Mwirinde kuba injyajya, kora ikintu nta yindi nkurikiza iri inyuma. Nimba umpaye ishati winshurira, nimba ari cungabe wikinshurira kinyihere. Ese kundiye n'umwana wanje Jevoni akompanyema ariki ntungaburiye nyine kubarenza irindi giki, ahubwo unyime basi aho kungira kano karere kose ngunsebse, akarere kose kamenye ko karakana wenta ntabana ugira. Ese umwana wawe wowe umubwira ngo karakana akanzobera bishop muri Ruzaka, kandi bazoyamena vuba ko ndayumva amavuta, bazoyamena vuba nanone kiba kibi. Etse ndarangije akantu ka nyuma. Bavuze ngo kuno murongo haravuze ngo ahubwo weho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya ico uburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherere niko so urebo nako. Donc muyandi magambo nimba aya nama ukabiri y'umuntu umwe, umva ukuntu ibintu by'Imana bigoye po. Ngo nimba ngize ikintu nkora kuko ndi kubimenya, hari umubiri umwe biteye ku mubiri, umva ukuntu ari ubuhanga bukomeye. Muyandi magambo nukugira ibanga ryawe paka, uretse wowe n'umutima wawe n'Imana yawe. Hariko ibintu zabaye marketing, umuntu ngo sigengira ngo hari amadini yavutse kubwo kunyaga abazungu, ngo mfite abana b'imfuza kamaze twese kamadufoto ngo kaci ifoto imwe yamara kamasendinga bakoze $10 akabika. Cyo si idini, mwaje kukwiba abantu, mwaje kunyaga abantu. Nimba kiriki dore amaboko ari ku mubiri umwe, nimba Etienne agize icamarira ukundi kubimenya ni ibintu bikomeye. Ariko twabaye maradiyo usiga gukora ikintu kanya ukabavuvuzera kaja kuri YouTube ngo so mwinjuru, data wo mwinjuru ukazi ko hano ndi kubafera, aziko ndi kubabesha, aziko ndi kuvuga ikitandimo. Bona sifiwe. Data wo mwinjuru ureba ibyiherereye azakugororera. Bona sifiwe. Amen. Iyo wakoze ikintu neza nta duhimba po, nta duhimba uzugorore. Jema narayibone mu bukwe bwanje 10,000 umuntu akamambwira ngo kiri, kandi umuntu nizeye nari napangiye ngo azampa ifaranga akankorera ikitangaza. Kamukomangire wewe kuzi ko turi inshuti wa ye mfite ubukwe gata keke, ta keke mfite none ubukwe buzoba nta keke kazama yunamisha. Ariko wa wundi tuzagira gutya gusa tugiye kuguruka mukanya wandi gutya ngo twagutekereje ngo nitwa Tuza mba muri iki gihugu, wompa nimero yawe $3,000. Narabyiboneye apanaga ngo amabwibi 1 2 3 n'uracohereza ko usanga ari ukubiseho. Data wo mwinjuru azatugororera tutashakuje tutavugije induru tafandaresingi yabaye kitubayeho. Merci niyo shaka ntibayagwesha Imana yaguha impano ntibizi, ukiri urusoro yari kuza vision yawe yose irayizi.
winkangisha urankangura inde wo inde nk'isi ndi ikinege nico kintu cabuze pastor. Social media yarateye abantu bazaza kugeza mu kabiri ngo kankatire neza ngo kampe gusa ntarinki hano pastor mwe waje turakoroga kubera linki mu piyo linki sha taye nguha ya kabiri ngo asigaye banyagisha amafishi ngo ndebera ngo ngiri kugeza ibintu byabaye ibintu biri bizarre. Ndasoje katurimba karirimbo undi butumwa ntago ndi busome ajambo bivuga ngo ubicitegezo c'abizera muzuvuga maneno yako uzuvuga ibiki muzukora mu ngeso zawe ingeso zacu nizi ntavuze hamwe za maroji y'abantu aba evangelist amaroji akaba tuye Kenya agira amaroji Kampala ngwara ni kwa runaka itangazo rirazwe agira roji iwacu Kigali roji nabi Kigali bagira amaroji hano mu bapfakaze bamwe na bamwe aho kandi azamagondama tuza amaroji mugira turayazi. Bwana sifiwe. Hano muri Kenya ubona teresi hano nazamu ruto Kenya yose na abantu bayini ni nizamu tuvuga ibyo twakoze. Umukobwa hano na tese wa Nairobi kamubwira ngo uzonsure ma zamura kaboko saha gusa mwambuka Kigali mwambuka Burundi mwambuka Amerika musamuwe kuko ico caha tibikunda uwo mujyango kuko narafunze tibikunda. Bwana sifiwe. Ese twabanye Butare vuga umukobwa na Teresa muzane ndasoje mwirinde ubicitegezo c'abizera muzuvuga yeme twasakuje dutuze ndangize ubicitegezo c'abizera muzuvuga muzukora mu ngeso zawe ku urukundo rutakibaho biravuga ngo nta wundi mwenda dufite uretse urukundo gusa ntimba mwangana no kugira imitima iboneye. Yes. Ako kakongera kuri ako kavuga ngo mwirinde icisha ibintu ni showbiz. Deja twebwe ubwoko bwacu mbona tutazi no gukoresha showbiz abandi rabinjiriza YouTube yuzuye ifaranga mugene mukere ama content afatika muyavane mu nzu y'Imana mwinjiza ifaranga. Bwana sifiwe. YouTube wogenda ukakora ikiganiro kamwe harabaza baganira ngo bitabara bazabwe n'ibihumbi 100 ku munsi. Izo mbisoreje aho ngaho ariko gospel yacu bashumba mudufatire seminari ibintu tibikikoko kuko bigiye gukogwa twaje muri showbiz twaje kumenyekana abavuga butumwa uyitaka icumvikana n'uyu none se muvuga Yesu mwembi bigute mutazamwumvikana muvuga Yesu mwe umurinzi utagicata n'undi sindi kubesha ibintu ndabizi no kwanana bavuga live hano kutagicata n'uyu jenza bagenderera amashari gusa erega no komera nawe ugakomera wogira inzuku nawe nkagira iyindi wogira imodoka nawe nkagira iyindi igihe ushaye ni igiki haro bigeze kuntumira mbarara kuraje muri akaza gute asevye ndaramwitse kandi uwo muntu ni uzubwiza ubutumwa bwo ikintu cishe ibintu mureke tukizwe by'ukuri kuko amaherezo y'umuntu ubuzange bikubihire bikuryohere uzopfa. Ugagare wite archbishop wite president w'imiryango uzaba president w'imiryango azanozimba hari deadline kiriki Jevoni wanje ufite deadline Diane wanje ufite deadline kiriki ufite deadline twese mwisi tituri imisozi tituri inzuzi hari igihe bizoshira ubu ushaka ngo wereke ngo uri umuhanuzi ukamusara mutukicita telefone hari igihe bizorangira uzohanurira mumva. Mbega we kunagira neza buza mazina namwita Imana ari sha noneho burushe ufate tapi araturazanye uratucanga umukunga n'ubundi ni kimwe tapi
nzoza na madamu gukora igiterane muzodushigikire ariko jewe ntatike muzompa timuzontegera nta fundraising nzokoresha nzobyitegura bona sifiwe nzishakira itike arere tour taye muzompa nzikodesheza sare ico mubasaba gusa muzitabe bona sifiwe nta fundraising ikeneye imana yanje izokorera igitangaza nta ikeneye sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha. Sio mimi tena, Sio mimi tena, tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha. sio mimi tena, Sio mimi tena, Kristo ndani yangu hayo yanitosha. sio mimi tena, Sio mimi tena, Kristo ndani yangu hayo yanitosha. yanitosha Neema ya Mungu ndia uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zaniingia kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. tugomba kuzatubwiriza tugafashwa tugasirimba kandi bivuye ku ndiba y'umutima nizo bonke kuri yagagura ufite mikoro rekura mikoro kintu cyose ugomba kumaramaza ukabwiriza ukamaramaza kandi kuko impamvu tugomba gufashwa niki nuko dukora ikitindu kitari icacu impamvu tutagifashwa uzuririmba kawe rumara ubwoba rutuma ndirimba Kubimenya nibwo buzima, kubimenya nibwo buzima, kubimenya nibwo buzima, kubimenya nibwo buzima. tuzina gakunga katambukana bi nota mikeya ijambo mbasigiye ufite iherezo ryawe ugirengagize uri kwepe wigire uko ushaka ufite iherezo ryawe igikenewe rero kora umuhamagaro kurimo yego ukora umuhamagaro ese abadukubitiye amashi wungutse iki pastor akaza atubwiye ngo hama yo kubwiriza hama yo kuzara umwana hama yo gushaka hama yo kubica icubero cyawe turakiguhaye nyuma yaho finally ni iyi hama yo kuva muri dosiye ukaja muri Amerika si ugupagasa hama yo gupagasa hama yo kuzara hama yo gushingira muzopfa yego tuzamura ibiganza.